kuguha ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. Ikinyamakuru marika mu gihugu cya Espagne cyatubwira ati Madrid yatanze kado ebyiri. Ikinyamakuru kiravuga ko Madrid yari yoroshye cyane mu gihe Manchester City yari ifite ubushake bwinshi cyane byanatumye Madrid idashobora kugera mu kino kimwe cya kane kirangiza. Ati Rafael Varane yagize intege nke cyane ku bitego bibiri yatanze mu gihe Karim Benzema yagejeje kugarura ikipe mu mukino, ariko byarangiye abasore ba kipe ya Zidane bakomeje kugaragaza intege nke match irangira gutyo. Ikinyamakuru AC kiratubwira ati Madrid yanyereye. Ati ibitego bibiri byatanzwe na Rafael Varane byatumye Madrid idakomeza mu mikino ya Champions League. Ikinyamakuru kigaruka ku magambo yatangajwe na Rafael Varane avuga ati iyi ntsinzwi muyimbareho, ati ngose ngomba kubibazwa ibingibi. Mundo Deportivo Ikatalunyayo iratubwira ati Madrid yaguye KO ku kibuga cya Manchester City itsindwa ibitego bibiri kuri kimwe. Mundo Deportivo kandi kagaruka ku ikipe ya Barcelona tubwira ko yitwaye neza cyane mu mukino ubanza inganya igitego kimwe kuri kimwe. Match retour kuri Camp Nou igitegerejwe ngo nuko igira muri kimwe cya kane kirangiza cya Champions League. Ikinyamakuru Sport yose yatubwira ati destination ni Lisbon, icyerekezo ni Lisbon. Barcelona irabishaka kugira mu mikino kimwe cya kane kirangiza ku nshuro ya 13 yikurikiranya. Kipe irakomeye cyane. Umukino ubanza yitwaye neza cyane inganya igitego kimwe kuri kimwe. Ubwo rero avantage ni mu rugo ku kibuga cya Camp Nou kuri uyu mugoroba saa 3 z'ijoro z'i Kigali. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ntibyoroshye na Gazzetta dello Sport ikatubwira ati mwijoro cyane. Ati ibintu ntibyangize neza cyane ku ikipe ya Juventus mu mikino ya Champions League. Ati famille Agnelli bakaba bagiye kwicara none ngo bagomba gufata icyemezo kuri Maurizio Sarri ku buryo ngo ashobora kwirukanwa agasimbuzwa Simon Inzaghi cyangwa se Zinedine Zidane. Ikipe ya Lyon rero ikaba yakomeje nyuma yo kunganya muri aggregate ibitego 2-2 n'ikipe ya Juventus. Lyon ngo yateye penalty ishidikanywaho mu by'ukuri nk'uko ikinyamakuru na Gazzetta dello Sport kibitangaza, kinavuga ko Cristiano Ronaldo yatsinze penalty itabaho. Iriya penalty ngo byari ubujura butabaho kabisa, mu gihe kivuga ko kandi Cristiano yatsinze igitego cyiza cyane. Mu gihe nyuma y'iyi match Maurizio Sarri yatangaje ati ndacyubaha kontra yanjye, ntago bimworoheye Tutto Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani ati Sarri out. Ati ni gute umuntu w'umutoza muzima afata umuntu nka Dybala wavunitse akamushyiramo azi yuko yavunitse. Corriere dello Sport iravuga ati urabeho Maurizio, adieu. Iramusezereye burundu noneho. Quotidiano Sportivo yo kuri wa gatandatu yo nta kindi iri gukora n'ugusabira umushahara mwiza cyane Zlatan Ibrahimovic. Iri kuvuga ati iki gifaru cy'umunyaswede kiracyakomeye cyane rwose, mumwemerere mumuhe amasezerano mashya miliyoni 5 z'amayero ku mwaka mumuhereze rwose. Uyu nguyu yazadufasha kuza muri Champions League umwaka utaha. Ikinyamakuru The Sun kikacyagarutse ku ntwari Gabriel Jesus kivuga ko uyu musore yafashije Manchester City gukuramo ikipe ya Real Madrid ku bitego 2-1 akayekeza Man City rero i Lisbon, mu gihe kandi Manchester City igomba gura n'ikipe ya Lyon kuri match ikurikiraho kwa gatandatu y'icyumweru gitaha mu mikino kimwe cya kane kirangiza, mu gihe Cristiano Ronaldo ibitego bye bibiri ntibyari bihagije cyane gukuramo ikipe ya Lyon. Demelio iratubwira ati deal ya nyayo, ati Raheem Sterling yenyereje Real Madrid, mu gihe kandi Manchester City ubungubu yafashe i Burayi. Ikinyamakuru The Guardian cyo kuri wa gatandatu nacyo kiti deal ya nyayo, ati Raheem Sterling ndetse na Gabriel Jesus binyuguje defense yagwiriranaga Real Madrid bituma Man City ikomeza. Ikinyamakuru Daily Express cyo cyagarutse ku ntera mu by'ukuri ya match ibanza na match yo kwishyura harimo iminsi 163, ariko byose bikaba byarangiye rero Man City seka mu gihe Real Madrid yo yasezerewe. Ikinyamakuru Daily Mail cyo kikaba kivuga ati Manchester City ya profise amakosa ya flop za Zinedine Zidane zagwiriranaga mu by'ukuri, ikaba rero yegere mu kino kimwe cya kane kirangiza. Ikinyamakuru kandi Daily Mail kikaba kitubwira ko William Borges da Silva uyu munsi rwose match ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Bayern Munich ishobora kuba ariyo match ya nyuma agahita asohoka mu ikipe ya Chelsea. Ikinyamakuru The Sun cyatubwira ko papa David Silva yifuza ko umusore we aguma i Burayi, afite offers ziva muri Amerika, Leta z'Ubumwe za Amerika birumvikana, iziva mu Barabu, ariko akaba ashaka guma i Burayi, mu gihe David Silva yabwiye papa we ko adashaka gusubira mu ikipe ya Valence. Ubwo rero papa we akaba ashobora kuba agiye kurangizanya n'ikipe ya Lazio Roma akaba ariho yakerekeza. Uyu musore kandi akaba yanatangaje yuko ashaka kuzakina kugeza ku myaka 40. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Eric Garcia, Barcelona irashaka kumutangaho miliyoni 14 z'amapound, mu gihe Man City ishaka miliyoni 20 ndetse kongeraho na add-ons zigenda zikagera kuri miliyoni 10. Affaire asuive. Ikinyamakuru The Sun cyo cyatubwira ko Arsenal ifite miliyoni 100 zo kugura abakinnyi muri iyi sama, ikabiri buhere kuri Thomas Partey. Ikinyamakuru kikatuvuga ko Thomas Partey ikipe ya Atletico Madrid yabwiye Arsenal ati murishyura miliyoni 45 z'amapound. Ikipe ya Arsenal kandi yashaka umudefenseur w'ikipe ya Lille Gabriel Magalhaes, miliyoni 25 n'izikipe ya Lille ishaka. Ikipe Arsenal kandi ikeneye kugumana Dani Ceballos.
ikeneye kumugumana ni miliyoni 30 z'amapawundi. Real Madrid yavuze ko ishaka no kumugurisha isama, idashaka ibintu by'ubutizanye. Ikipe Arsenal kugira ngo ibi ngibi bigereho ibona aba bakinnyi n'aya mafaranga igomba kubanza kugurisha. Iki cyamakuru The Sun cyatubwira ko Lucas Torreira Arsenal mushakamo miliyoni 26. Uyu nguyu anashakishwa cyane ikipe ya Milas. Hakaza umusore Maitland-Niles Arsenal iramushakamo miliyoni 25. Hakaza Matteo Guendouzi Arsenal iramushakamo miliyoni 35. Hakaza Shkodran Mustafi ndetse na Socrates. Amangaba nabo bagomba kuva muri ikipe mu gihe yabona igiciro cyiza. Neni nawe bakaba bashaka kumugurisha mu gihe yaboneka igiciro cyiza, mu gihe kandi Arsenal kugira ngo ivaneho uyu mutwaro w'180 by'amapaundi yishyuraga ku cyumweru Mkhitaryan, ikaba ishaka kumvikana Mkhitaryan hanyuma akagendera ubuntu akagumira mu ikipe ya Roma. Ce sont des affaires à suivre. Ikimakuru The Sun kandi cyatubwira ko Walker Peters umusore ikipe ya Tottenham Hotspur agomba gusinyira ikipe ya Southampton yatijwemo igihe cy'imyaka 5 kuri miliyoni 12 z'amapaundi. Iyi nkuru twari tuyizi gutya, ahubwo Fulham ngo niyo yashakaga kuza gubyitambikamo kugira ngo ishwanyaguze itware uyu musore. Ikimakuru DMR cyatubwira ko Manchester United mu by'ukuri yatunguwe cyane na protokole ya UEFA ibyo yabakoreye. United yarizi yuko UEFA iri bubahe stade yo kuri standard y'ikipe mu cyiciro cya mbere, ariko batunguwe no kubona Man United igiye Cologne aho izakinira, ikaba yahawe ahantu izakorera imyitozo ku ikipe ya Fortuna Cologne yo mu cyiciro cya 4. Stade y'abafana 12,000. United yavuze ati tuse turakora imyitozo gute noneho. Birasaba ko United deplase ibikoresho byinshi cyane ibikora Carrington, kuko nireba nabi rwose irasanga ibikoresho bimwe na bimwe itari busanga ari ibikoresho byo kuri standard y'ikipe nka Manchester United. United kandi kazamara iminsi 13 mu Budage nta mutigeze ku mukino wa nyuma. United kandi izi match ebyiri niramuka itsinze match ya Copenhagen ikazahura n'ikipe izatsinda hagati y'ikipe ya Wolverhampton ndetse na Sevilla. Iyi mikino yombi yose izabiri Cologne. Rero United n'impamvu y'inamataga izamara iminsi myinshi cyane n'umutsi ikomeje, ikazakina rero izi match ebyiri kuri Rhein Energy Stadium y'i Cologne. DMR kandi yatubwira ko Nuno Espirito Santo umutoza w'ikipe ya Wolverhampton akaba agiye kongererwa amasezerano n'ikipe ya Wolverhampton nyuma y'uko imikino ya Europa League izaba irangiye. Mu gihe kandi twekeje mu gihugu cya Portugal, ikimakuru Record kitubwira ko Cavani akaba yemeye yuko ikipe ya Benfica yayisinyira imyaka 3. Edson Cavani tugiye kumubona rero muri jezi z'umutuku akeneye ikipe ya Benfica. Les amis, kambifuza kugira weekend nziza cyane kandi mukomeze kwirinda COVID-19 bwana ntago yoroshye.